اف كامبا هوليه و اف جي بشي بيانيانا لكامبي لفي بشي لغوري داني نتوين يكبوي نيزيكي 9,000 زاروك وجن هنا جوان 7,000 زاروك هنا جشيست وشش ولاتان لفي داري جنن مالباطن داعشي بردوام زاروك خواسر ايديولوجيا داعشي پروردتكن هن جوان لبيش كاميري درافين الله أكبر الله أكبر الله أكبر دوی ویدیو دا گو مبدست خست جریوبریا کامپی دیار دبکه گو زاروک کی بیتری 10 سالی بویا امام لپیش هجمارک زاروک و جن لمیج دکه او یک لگوری ایدئولوژیا داعشی گو اف زاروک بویا امیر و مبایعه وی کرنه آنگو او بجارتنه ببه لیدر ایوان یه لشکری و اولی لوی داره وی کوما جنان اری کرنگو با آخوین دبی جنگو بجلو برگن زاروکن وان ین جهادیستانه دی او ببن جهادیستین پیشاروشه نعم ان شاء الله مجاهد ان شاء الله او ببن جهاديست ام باورن دي دولتا اسلامي وگره او زاروکن ما دي ببن جهاديست اري ام وان پرورده هر تشتی دکین دما ام بهتر نزیک دبن کریارین تونجی لسر زاروکا دیار دبن مینا وی زاروکی گو بجلن افغانی گوته ناسین آنگو جلو برگن جهادیستان گفا کشتنی لمدخوه و جمره دبیجه گاور أنا أقتلكم أنت لا والله إذا أنا الدولة ما راح أقتلكم أنت مو دولة إسلامية أمي وبكجن ودولتا إسلامي فقرة وأمي وبكجن هن دولتا إسلامينا هن قاورن اف جنجی دما مدید کیرک نشانی مدا مساجا گفا کشتنیه لنزیکی بازارا ویک بشی جنک اریکر گو با اخوه عبدالله جنک هم ولاتیا چینیه بخودی دو زاروکانه دبیجه گو نها خورترن و او زاروکین خواه پرورده کن عبدالله دبیجه گو ایریشال سرکرتیکا صناعه دسباتا في سالی ده مورالي وان بلنكريا وان بهيستر كريا بعد ما طلع الإخوة هاجموا هيك يعني بصراحة نحن فرحنا لأنه راح يرجع للإسلام والإخوة راح يطلع من السجن. بصراحة بالنسبة لنا يعني هم يطلع من السجن من بعد 3 سنوات هاي مو شيء طبيعي يعني يضل بالسنين صح ولا لا؟ أصلا نحن أقوى من قبل. كيف؟ ما نحس حالنا ضعفاء. پشتی هێرشا سەرگرتیگەها سینا مە کێف کرد ئەم نەباوەرندێ حیا هەفسەرên me di zîndanê de bin ئەم ji berê bihêztirin rast dema em ji baxozê derketin em qelis bûn lê niha em bihêz bûne li her deverê bihêz bûne di nav kempê de em zikatê didin hev û li jinên hejar nav me de belav dikîn كلياتنا أغنياء في المخيم نجمع مصاري الأوزاع عندنا مصاري كبير نطلع كثير نطلع زكاة ونوزع على الأخوات بردوام اف زاروک و جنین توندین مالباتن داعشی ایریشان بیکتینن هر وها دناوا بشین دنده سوری و عراقی ده حفتانه قربانیین سردستیشانین داعشی هنه او بچکان تینه کشتن و هنجارانجی شر و پفچون بسیلاحان دردکوه ناف برا وان شانیان و هیزن اولکاریه لکامپی لجهه کی جدا جناف مالباتن داعشی یون توند لکامپی هجمارك مالباطن قربانيين سردستيشانيين داعشي هاتنا بجيه كرن جو جهكي أولا أحمد جنك عراقية جو قفا كشتني لي هاتيا خوار وهاتيا ذاقو هستن في بشي أحمد سر مجارة بكارانينا زاروكا وبرورديا وان داخفة دبيجة شانيين داعشي بهزبونه وشكل دستوان دهنه لازم تنتقموا لأبهاتكم لازم تظل يعني دایکên zarokan ji wan re dibêjin divê hûn weke babê we bibin cihadîst wan rojane perwerde dikin Daişê nod ji sedî kem kontrol kirîne çekên di destê wan hene heya ku rokêt jî hene û mayîn serdestan çêkirîne عبوات مال تفجر من هاي الطبابيخ السفرية يفخخونها يخلونها مال تفجير يعني محضرين شيء كبير هم اف ديمن جو اوديا كنترولي يا كاميرا لكامبيه تيدا آلك رشته هلدان ميناغو بيجن افدر دولتا اسلامي لكامبيه زانا عمر دنجي امريكا كامبا هولي